Sama we say mu ya for don ko e feelings wona da ba ko menu wie ye na no do benya free mu onya wie wa toro din agubukum. Wow. Eti sama we say mu no omuni do tie o we omuni do e wo Ghana ho omo ya wadire say ene obi aposo kwae ne to e business amanfo krumu a mwakodi di omkote amasabio awalefo mma bi mu edi esu ene amane edi oyawo esu gumu so e wo dam ti no won sasa nipa we mu omunyina mo ho abobo mo ho so nke kan won fo a saa squad we nyina ko mo ho fa pa o abusua ensama etwagu e o social media no so de ubenya hwe Obeki TV ni Adwenepahene TV so na de ensama ye de broad ye eche ekurei adenta Adwenepahene meka saa yenua ba Hajia Bintu afisa amle na abaya no wapai se ta afisa amle na Hajia Bintu wa upgrade no ho awo won pane ya masabi wapai se ta adentia pressure kakra bi a Ghana fo emma estati yese omode empane wo moto omoko etokai akoyeyo moto no eno egina so ma yenua ba Hajia Bintu se enka na first pa no na ye ka obi a owoto natural eto e Ghana na ono no dikan na we na Hajia Bintu Ghana fo kro ye ba bonten na say na Hajia Bintu kran tu ya fon na no tu ayira na ntu ye say e na Hajia Bintu so sa de a e na obemiem se Hajia Bintu oya asai no kra de ba akopɛ Hajia Bintu oya asai wo hwe de we Hajia Bintu first na wote and the way say Hajia Bintu o kakona abusua ano ya yedene na Ghana manim no o da bia na meka say Usha Hajia Bintu mo wati ase na naba na moamo ene star group of people na obia no wasabi wanya krubiti ho na naba na moa ene wasebo the Zaraman ejaye no ye hunu ba ma bia na naba atime aye de ednaba media no so anase wei na nim mpoda ye tiara na abo bi ma ne ka ene okokoje ne back sama we mo atete Ghana ene omu live sa slay queen line na anom tete ho ena adea e mo bo wo mpa ne se guess no musisi no wa wo ba ama oba no fairway godmother Hajia Bintu agro bia behu abaya no wase ene wona mo a wafa cameraman na nim dua se no yentwa ma o ne tonkwa ne twaba o ma tra se hu se Ghana for mema no epe ade afa no eto eti ne saa oba no enya ska ne to eno kwakwakoye ona nwene se obebo bra bi e owiase abrabo no ebi ne de sa obetena ase enya kunupa obetena ase enya bema oboso numu na osabi one bema no akekere busua no sa ma we mu no ebi na omutirim ntuba wo se omudo mo mpanye mfie so a na bibia agigu wia na omudo woni bre ebe wie sabi omo na mfo bi mu so anase abusua omedo mu firim Hajia Bintu ga na okwana ni wa abrabom kakra ewo emfie side na naba na mo mo ko manim kakra sa ma ya we se mu sa ma me fo we se mu so wom keka wo de bebre wo de sa di mienu pe wa boy wo hwe sa squad na omo fall under them no sa go we say mu amanfo kunu mu ena mu do mo chi o my Ghana mu because wo check omo a enti ma sa omo to no mu ni kote ba hwe o in 2 years coming no and 3 years no omo no nko ye omo to no nyina no sa mema no mu yusu mu ne no omo mpamu o bema memia bema bia ni wa woto o pe artificial thing because one and Hajia Bintu yo nam hoyi first pa eto na kita ne kama no se bema na bema som emia na onya ne feelings a ene sa eto ya Hajia Bintu asa ko kukura good na chi bema bia ni wa osom se wo mia Hajia Bintu benya feelings da nti mama no e wo mutirim se sa gas yo mo ya moto no omonye marriage materials because obia ni wa ba kwa ne to a ono bema ne bada obe feel da kenken kwa abonte ena mo santade kata so ena efe na omudu da mu a omusu ye o ma bebre o wa omudu mu krum na tie ena o madi Ghana fo achi akwaye omuto ena omnofo no nkoye wie ye no emema no mpo esafa o machi agofa eye ema a omkoye omuto ema mkoye omnofo ono no so mu mia o say yes ejapade de enie hwene omudu muto eye musicians omo America what you say sa mama no ene Rihanna mu nyina wo da ya wo Rihanna mu nyina da ya wo a obi a kire na busua obi a wo say busua ho hia ba sa ngofo we mu no amanfo krum no mu do machi ntuba wo so okọ ba bi mpo a ba bi okọ no wo ba bia wo na chi da eni monyam ni wo manim onguta ni monyam because oba usi so na se wa anwale a uni eni monyam
we am go ase kese e ma won kasa busua we de ufrim because o ma me no opa wo ba wiase sebra na benya awalepa na tena be ma ho na monwo na mo ase no se empoano anwea hwe sa ma we se mu nyina Hajia Bintu kwa de minim so awa na so onwo ya hwe ne Hajia Bintu sa wo se ne ho ene unhunu ade a Hajia Bintu wo pa wo wiase mo hye bodo mu nyina start sa no mo we angoso ba bia te Hajia Bintu wo na wo hia miye pa because mpewasem ba bia wo kika kono wo se ho too much ebedu ba bi no na wo pa wale but wo nya wale because they wo ye koi ba ma bai na be so sa artificial we say eno be da obefili nti sei demu ye nti Ghana for man so no engo Pedro ene mpa ne wo no mko tinya kakraka na because at de wo ye hwe ene Hajia Bintu wakọ wo mpa ne ye awuhuru body na ma say why say bo fruit no wo ya apai una mo ne de camera to so oh Hajia Bintu na ko no now dada ho be ma we be diu ne e tena we be diu ene we be fawo at the end of the day obi ahu bi obi ahu ho if it kire bi na wo power le no o say na mo wala na mo de sesi celebrities no other time wala na mo de mema nim etete ene celebrity bia wale a no de bema nim esie or de bema nim etete adenti e won pese wo behu saa bema no na wabeka ne ho nsem e da kire no won pese behu saa bema nim na sabi oni pa na edai abesne ti bema na firi nsem celebrity bia wale a no na wale esie adenti secret marriage ene ye wo secret ni ma wo wiase ene ye wa ade efe na secret marriage e ho ene wo suba boni amode na die ene wa boni amaye e wo wiase ntino amanfo krumu a mo akodi dom kote amasabio awalefo ma bi ho edi esu ene amane edi oyaw esu gumu so e wo dam ntino wo sesa nipa we mu omunyina mo ho abobo mo ho so nke kan won fo a sa squad we nyina ko mo ho fa pa o but hwe omukọ ba bi a attractive nyoma enyewa be sha be makon be do no utimi wo ba bi na mabonten a pant ehye no kwa no uhunu pant no size Ghana so de ye kan the whole wiase kro mo ma fo pa dia nke yo my Ghana mu nei ntira me ma dodo na young boys no omo hunu say ma no peska nti dodo na kwaji skaduro dodo na sakawa because onim say oba ne kwae ne to e dia bre no obetua na wadiw owie a watwe hu nso e da kwae nyankomade ene obo se obi o ho a wose an obi se na ma na mo se e bia wakofa maid Hajia Bintu wakofa maid se daachi bi se Hajia Bintu akofa maid no wale a ne maid ne baje okruna firi ne nsam tienio pao maid ne baje okruna e de firi ne nsam ade ta me kasa because ono no baye no fine girl what you say okoni wie mpa maid no ene be toilet nim ade obey odasole a maid ene mesa ne mpa no maid ne ba nu aduane e wo fie ho nti no bo hwa maid fo bebre omojiji amanfo kununum edi free omonsem because be ma bia no won pass ndwe wo fie wo oba wei ete wo akwaye woto akwaye onofo wo de atwate be ma se be ma mefa wo mema de ye ba edie de ebediwu but be ma no down na wo diwu no adwene woni tim different be ma wo ba akwaye woto ne a wonim se bi mpa wo kunu te ho no wo kunu adwene de tim different no because ono hunu say wonya oba eso timi na wotena because da bi no hunu say netu akwaye woto meso mese me ne wotena abo abrewa abo ngokura na daachi no woto no kopra na me ne dai nti wo se be ma no tenyina na ni tete ho one ma afofro a mo koye sa no ma no awiemfo ma e no no mo e chile e oba do but wo woti wo ene da wo gidin o wiase yes wo gidin all right wakoye woto the camera tools na wo chiretirem o me koye mtumetua sei o me koye sei ba bia ni ho a wo pe oba asa ntira na sa ma ne nyina na mumu se wo no ono fa wo no de wotete because ono nim say nya be ma ba ko na wudi na chi ntonu woji obi di wasie sa na wo su wudi sa be ma na ede na sie nti young girls na mu sisi no e ma na mu peja de ba no mamu nsua sa ankofo we se mu a on pictures e twagui mamu nsua mo hwe ne wo oba young girl kama no anya wale na na ma we na ma na mo amu na mo omunya wale Hajia Bintu mu na mo omunya wale ena sa young girls no wale eti wo mo tete wo
na mu yamu ma ena wale nya wale pa ko tena ho ena mo koma wale ase eti mo ko no enya mo fele Hajia Bintu sole a party upon party agro akese na Hajia Bintu sole na mase nti wo de wa ya otui o bedu empo na tempo be ya ode Hajia Bintu ene Ghana for ma bebre na no dan to Ghana for ma na no adan to bema mpo ebi mpo na bema no po adwene ni ho na no head adan to no so no to ai ene Ghana ni ba bia se kire ne bo chest out oba bia nka esa oba no gina wa ojiro straight no bema na no chest out odene ne bo kire odene to kire eti wo sa ba we no ebede na me amete ma take you serious me baba to a me do bi na me wi ama pam no pam kote ho na me ko as simple as ABC etubo sa ma no enche ni aba social media ai na we am side a check na can say am side boy and na me na share ho and na wo betray me and na oba bi o wa sa ma we mesole abata social media besu ai and na woni ma date 4 years 5 years adentre wo jam ko wale me yonko ba ma no date for 5 years and wo ja wa ko wale yonko ba transna bu sa ho say e de ba ade and e ko so a sa be ma no enu date so many years no odogi wo ko wale yonko ba transna bu sa ho eti wo ya yonke na se wusi so na sa ko fo we sem no e bra na de so mani so no ehuhu kwa akure hunu na edede because me Adwenepahene metie anase wo na we nyansafo a wo hwe me no menya so pa se oba we hu na o de odo na ade ko feelings na ade ko sama we semu ye fo don ko feelings wona nda ba akome nu wie ye na no de obenya firim onya wie wa toro din agubukum eti sama we semu no omuni do tie o we omuni do e wo Ghana ho omaya wadure se ene obi aposo kwae ne to business first pa ye ka eye sabio emadwuma jantra brabo a ene so ma upgrade no ene so obi ade kwae ne to se de be ya oba benya be ma oni ne beda no onye sky de afrim nti wey atela 2-3 years no aba social media na wo su adentia na afo nyina ekokonya wale wo anya bi na abrabo na wo de si wonu so wo bonne no wo be de ne wonya be ma pa so amla me wale nti wey mu no mu ni do eye die ehun business e no mo ye so ati ase se na be ya be ma be hu no ase ne pe no agi ni ska no na tena 1 2 3 na be manager ano na be ma be onim nyansa bia so enfa wo sa oba we entena fie so wale because social media no moye mu pasa wo so nti we young get na to na sa ngofo mu from godmothers no ene na wo kom lemu you are doing free awale so because obi ti sense ngofo we semu bema wale ne echina ebegu bema wale ne echina ebegu omu nya wale ntawafo kurum no musi hu no mu di omu to nti oti wiase a wo bo bra sika de ye peska but who the kind of lifestyle and conform we so mu live na abusia airtime areho enere na jaguar mu nyina hwe decent way of kind of dress na jaguar odaya awo ene wa kama watena abusia wate ase one ne matwa hia sa lifestyle we say mu emwa mo but ene Ghana sa ma we say mu nyina no omofo kwampo se ne awiemfo maaya no ai sa ma we mu no omofo papa ade se uniska wo ska nko ade a obedi ne sesi a Ghana ni kura utisimu a utimde pizza keke edi oba abrochira bi ne ya Ghana kweo eni kura utisi kuro mu a odi common pizza edi oba omofu papa Nigeria for man ntesa enite Nigeria for man no da bi omuka se Ghana de omba omunya twedi Nigeria ni be ma ba Ghana no waka ba Ghana ni be ma ko Nigeria otumi ntra no wasaba because Nigeria for man no omunya eja omo sa line no ema sa Ghana for man no nti Ghana for man na mo peja mo ya sa ne man mo satena mo tete mo sa life no so se ne be ya mbotimanya ekunu atena ho because oba wo na so ho ofese den why you to say den na woni be ma da ho a wo so ba no ensipi wo so ba no enimonya bi anye de enim tabu sam do basia oba so no a share video na e da mai video betwa gu nyina abo afo mo so yasene tap send use promo code na Adwenepahene na for send iska e ko o my Ghana meda wase edini e ba ko pe peace out.
Odo, we cook room about. I'm talking about him. You offer be a Muslim sending his cow Ghana. Ah, mamma, I saw of us and this canoe cross or cook room. Now, my any day. It's not fair Sunday. I'm going back to make me. I know to tap on car. Dear. Tap send. No, no, so I Apple Abba or Biatano to go to Fonso. Now what they register this and this coffee. I enter the shade. Now, what you could chase extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also the time. No app store. No download the Google phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Google phone so. Miss Row. And I was send this also Miss Row or first transaction bail. Also we have promo code. Most of Adwenepahene. Adwenepahene at the good. Yes, in Timpacho. Uboguma. Who Europe will be 5 euros free. Ah, before the same party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, mommy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. In Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download this here at Tinafi in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come. And that dear tap Polar Mountain was a decaf for a bit more. Was so normal bank card, which means register SMS Asem de Atadwe Yatidene to tap a back. I'm a here for say a Sunday can call Ghana. Now wait no so a come. Yen dear mamma. Miss Row make a farmer. Also when yaji. Hey, made all your bad power and attempt to Miss Row promo code the book in the whole here. I can find it. I know 5 euros free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Adwenepahene, Oka Super Quabra for why Quabibrim Haiba for Oka Brumu or Dip to Puria Buruma Mansango for Tom Tibi.